Sala novog kulturnog sportskog centra Nikola Tesla pri hramu Svetog Nikole u Lajonsu, severozapadnom čikaškom predgrađu, jednog vikenda u mesecu martu bila je prepuna publike na drugom po redu i prvom takmičarskom festivalu folklora u organizaciji ansambla iz Čikaga Dukat i Biseri. Učešće na ovoj manifestaciji uzele su folklorne grupe iz različitih gradova Srednjeg zapada Amerike, Clevelanda, Rockforda, Lajonsa i Čikaga. Mi smo hteli opet nekako da otvorimo druženje sa folklornim grupama iz Čikago i iz širom Amerike. Duže vremena smo održavali naše koncerte kao Dukat i Biseri, ali prošle godine na proleće, to je bilo krajem aprila, smo održali prvi festival posle možda 10 godina gde smo pozvali više grupa. I baš nam je bilo lepo druženje, uživali smo sa svima i eto, ove godine opet. Ansambl Dukat i Biseri je nastao iz ogromne želje i ljubavi da se folklor igra i posle srednje škole, kako je to do tada bilo uobičajeno u crkveno-školskim opštinama. Prvi je samostalni ansambl u Čikagu i ove jeseni obeležava 15 godina od osnivanja. Ljubav prema igri folkloru je specifična i daleko od otadžbine ima još veće značenje, pa je tako zanimljivo da saznamo od samih igrača zašto se folklor voli. Pa volim folklor od kad sam bila dete. Ja sa 3-4 godina sam počela igrati folklor i od toga momenta to druženje, ta ljubav, ta familija što stvoriš, to mi je ostalo u duši uvijek. I uvijek sam i nastavila, evo trudna sam 7 mjeseci i još uvijek igram folklor. I zbog toga stvoriš posebnu familiju i zbog toga jako volim. Lično ja volim da igram, da pevam, da se družim, da smo uvijek u društvu. Isto tako da sačuvamo tradiciju našu ovde u Americi. Malo je to teže van Srbije, ali ipak se trudimo da sačuvamo tradiciju. Ja volim da igram folklor, zato imam dobru konekciju sa drugarima i sa kulturom i cijeli život igram i cijeli bi još duže, stvarno obožavam, zabavno mi je. Pobednički trofej i novčanu nagradu poneli su sa ovog takmičenja u Cleveland, država Ohio, članovi folklorne grupe Morava. Mnogo nam znači zato što i mi smo igrali kad smo bili mali i sad naša deca igraju i imamo probu 2 puta nedeljnom po 2 sata i deca se trude da budu najbolji. Danas su pokazali da su najbolji. Koliko deca ukupno ima? Možda 120, a još više svake godine. Gosti ovogodišnjeg folk festivala bile su grupe Morava Cleveland, Moravac Lions, Svilen Konac Rockford i Avala Chicago. Domaćin festivala, koji je bio veoma uspešan i koji pretenduje da postane tradicionalan, bio je ansambl Dukat i Biseri koji poručuju vidimo se dogodine.